بسم الله الرحمن الرحيم. Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ta'ala pernah memberikan nasihat. Dia bagi nasihat. Apa nasihatnya Syekh? Ihris ala amalin yakuduka lil jannah. Ini semangatlah beramal amalan yang mengantarkan ke surga, yang mengantarkan kamu ke surga. Qala al-alama Ibnu Baz rahimahullah ta'ala, yanbaghi lil mu'min ayyantabiha wa an la ya'khudha bi ayyi amal aw ayyi qaul illa idza kana yadulluhu ila al-jannah. Maka Syekh si baji-bajina reka sepantasna seria mukmin dikana tahu mukmin tahu beriman mangir karena Allah Subhanahu wa taala solanna na hati-hati lantiasa waspada tina nakana mangkasaraka pitiga ugauki pitika nakanai imnya nakana Syekh wa alla ya'khudha bi ayyi amal tina nangalle sere panggo kang amalan ini amalan apa saja au qaul au ayyi qaulin areka kana apa saja ini sambaran nagokang sambaran nakanang illa pasangalinna idza kana yadulluhu ilal jannah pasangalinna panggaukang areka kanang ini ucapan sagang amalan niaka angantara ansari ki papijojo anta mari suruga mianto antama di surga na karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Anne najelaskan Syekh ilala ri kasih nomor 72 ratun najelaskan kitab Riyadhus Shalihin li Syekhul Islam Muhammad li Syekh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala.